Yesu nashimwe cyane. Amen. Abaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndanezerewe cyane guhagarara imbere y'umubiri wa Kristo. Iriwe n'Imana bitangaje cyane rwose. Ihangane ndakunda kuririmba cyane. Ndakanye indirimbo y'amajana 180 turaza kugerageza tumanutse. Iki gitero cya Isimba turaza kuririmba rimwe tubitanga mbere kandi Yesu nabanezerewe cyane. Amen. Iminsi irahita vuba, irahita yiruka, ikigenda benshi bapfa, bakamenya umukiza, ariko igikorwa cyacu tukikora n'umwete, tuhatage dukore, iminsi itarahera, irahera, irahera, iminsi irahera, ituve hasi twese, tureke gukererwa, ubibi utwotiza, umitima y'abantu, amosozi y'abarira, oyabanagura, hariho n'abavuye kubabyura nk'imfiza yo guhumura amaso, uvura imisebe, irahera, irahera, iminsi irahera, ituve hasi twese, tureke gukererwa, ibyo byoshobokerane, weweho bishobora, namufise mwemuyera, urukundo rw'Imana, ikunda kubiduha, tubigombe tukuri, tuyiseka n'umwete, dukore ibimazi, irahera, iminsi irahera, ituve hasi twese, tureke gukererwa, icumwami Yesu aguma, nukugezana
mugende mwese muri kumwe na Yesu mumubwira batamuzi nabo baza bakize munaco mugaburura canke ngo munanigwe mutabashikana kumukiza bivuze Yesu nashimwe cyane amen. Tugiye gusangira amajambo y'Imana umwanya muto yacaze amazina yanje bayavuze nitwa Nimushobozi Richard ndubatse ndise umugore umwe n'abana babiri mwana mukuru afite imyaka 8 nakuze tugiye gusangira amajambo y'Imana yanditse mu bami ba mbere igice ca 19 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Eliya ahunga Yezebeli maze Ahabu adondera Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose n'ingene yicishije inkota bakamenyi bose. Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya ati ejo nk'aya mango wewe ubwawe uti natakugira nk'uko wagize abo uti Imana zirakamuhanira kandi birushirije. Eliya aca ategwa n'ubwoba akura hasi arahunga ngo akize amagara ajya i Berisheba nk'iwe Yuda ahasiga umuntu wiwe. Mugabo we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa araza yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa atewe Uhoraho ibyanje nibigarukire hano ntabara unkureho kuko ntaruta basogokuruza.
araheza yiryamira munsi y'ico giti c'umurotemu arasinzira, maze umumarayika araza aramukoma aramubarira ati byuka urye. Akanuye abona umutsima ugeretswe ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe, nuko aravyabira ararya aranywa arongera ariryamira. Umumarayika w'Uhoraho aragaruka ugira kabiri aramukoma aramubarira ati byuka urye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Nuko aravyuka ararya aranywa, izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Imana nishimwe cane. N'aya majambo y'Imana tugiye gusangira mu mwanya muto cane. Umwanya wampaye ndagerageza ndawubahirize, ndazi ko umwanya ugoye, ndazi ko n'abantu bafite amaporogaramu menshi. Uyu ni Eliya umusavyi w'Imana canke umukozi w'Imana. Iki gihe yari ariko arahunga aja mu bugaragwa ahunga Yezebeli umugore wa Ahabu. Iyi nkuru ingene Eliya yahunze Yezebeli n'ingene yagenze kugira amuhunge, yarahejeje gukora yarahejeje kwica abakamenyi 150 abicira ku musozi kumugezi Yesu nashimwe cyane. Iki gihe Eliya yarahejeje kubica, yari ku musozi Karumeli. Uyu mwami Ahabu yarahejeje gukoranya aba bakamenyi, ahejeje gukoranya n'Abisirayeli abakoraniriza hamwe. Eliya arabegera arababwira ati mbega abantu muzogeza ryari kuba abanyamujija nino? Imana nidufashe cyane. Eliya araheza arababwira ati mbega Imana Uhoraho Imana y'Abisirayeli namba ari Imana naba ari yo musenga, ngo namba ari Bayali, ngo naba ari yo mukurikira. Ariko Eliya abo bantu bose bamugwiza n'ubusa, ntibabafata umwanya wo agaciro ijambo avuze, bamuraba umenga ntibumvise ibyo avuze. Eliya arababwira ati nimunkoranirize ibimazi mubizane kugira ngo muzane imasa zibiri. Bazana imasa zibiri. Arababwira ati mwebwe kubera muri benshi mushwazise imasa mubona yuko mukwiranye, nawe araza gutora imasa yiwe kugira ngo batange ibimazi. Maze Eliya abo bakamenyi 150 barashwazisa imasa yabo kugira ngo batange ibimazi. Eliya aza gushwazisa ikimazi basigaje mu nyuma kugira ngo nawe asenge Imana. Hama Eliya aba bakamenyi bato iyo masa yabo baraheza barayikebagura bubaka igicaniro, barimbinga ngo iyo Bayali yabo itibura umuriro kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Baratanga ibimazi. Imana idufashe cyane. Kugeza ku mugoroba barikebagura barajyana igihe bajojota amaraso, ngo ariko iyo Mana yabo nigeze ubu. Ariko Eliya apfuye guhamagara Imana, Imana y'Abisirayeli, apfa guhamagara arafukama gatoya akomanya yubaka igicaniro. Arabwira ngo nimunkomanirize imibindi 4 muyizane. Bubaka bafata igicaniro baracubaka, bafata ya mibindi 4 barasukako ico gicaniro bari mubatse. Eliya wamenga ivyo akoze nivyo, aho yuko umuriro wopaduka ahantu hari amazi angana imibindi 4, ariko umuriro waradutse. Eliya apfuye guhamagara Imana. Imana ya Eliya iramwumva itibura umuriro. Abantu bose batega ubwoba n'ibibaye. Eliya baca batangura kunamira Imana ya Eliya, bavuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana. Ico gihe Eliya rero nawe aca kubera yarakoze igikorwa c'Imana, aca afata abakamenyi bose arabashora batwara ku mugezi abacisha ku bombo, baca barapfa. Ico gihe uyu mwami Ahabu yacahaguruka akabitondera umwamikazi Yezebeli, aramubwira ati Eliya akoze ikintu ku musozi Karumeli, yishe bakamenyi bose. Yezebeli arashangagirwa abwira Eliya ngo ukoze ngo ninkangi gusubiza mu ndumane ngo ukoreye bakamenyi, Imana ngo zibimanire birushirije. Eliya aterwa n'ubwoba, arumva yohunga, arumva yoja mu bugaragwa, ariko Imana ibana nawe. Eliya ariko aragenda, ageze mu bugaragwa inkomezi ziragenda. Mene data ushobora kubura hari inkomezi zawe zagiye, ariko nagomba ndakubwire uyu munsi hariho umutima Imana yaguteguriye ishaka kongera inkomezi abayizeye, abiteguye kuyikorera mukuru. Yesu nashimwe cyane. Yesu nadufashe cyane. Yesu nashimwe cyane. Hari inkomezi zigomba gutangwa uyu mugoroba. Imwe ya Eliya, inkomezi ari musi y'igiti cy'umurotemu. Eliya yihebuye atabona ingene bigiye kuza. Umumarayika araza, umumarayika aramwiyegereza, aramukomanga ati Eliya byuka, byukunywe. Yesu nadufashe cyane. Ushobora kuba uri mu rugendo, ushobora kuba mu rugendo nk'uko Eliya yarimo. Eliya yari mu bugaragwa atabona ingene bigiye kugenda, ariko Imana iramwiyereka.
imurungikira umumarayika amuzanira umutsima amuzanira amazi. Eliya aranywa, Eliya ararya, wasubiye kuryama, umumarayika arongera aragaruka aramukoma ati Eliya byuka byukujwe kuko urugendo ruracyari rurerure, hari imico utarashikako. Eliya arashika Imana yavuze ko Eliya azokora asoza urugendo, ariko Imana iramufasha. Yesu nashimwe cyane, Yesu nadufashe cyane. Natwe turi mu rugendo rujya mu ijuru, hari ibyo tutarashikako, hariho benshi tutarazana kugakiza. Urugendo rugenda rukunaniza bene data. Yewe dusenga Imana, Imana ikongera intege kuko iyongere ari mu rugendo, ari ahantu yihebura akisabira gupfa, ariko Imana iravuga ngo Eliya ibyawe ntibikwiye kugarukira ngaha. Nagomba nakubwira ngo nawe ibyawe ntibikwiye kugarukira ngaha. Mu ijuru hari Imana, hari Imana yongera intege abadendebukiwe. Uyu munsi nishaka kongera intege. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Aya majambo y'Imana, Imana yashyize mu mutima wacu ngo dusangire uno mugoroba, amajambo yo kongezwa intege, yo kongera intege mu rugendo, yo kubyuka tukanywa tukarya imitsima y'ubugingo kugira ngo tubandanye urugendo dushikane benshi kugakiza. Hariho benshi aho hanze bakeneye ijambo ry'Imana, jewe nawe wo kubaburira. Iyo birangirira hariya ubuzima bwe bwaburangiye, reka nawe ushobora kubura umusigiti cy'urutendo ukabona umenga nubona ngene bigiye kugenda, ariko data ari ngaho kugira ngo akongere intege. N'iri jambo ryo kongeza intege muri gihe turimo, n'iri jambo ryo guhagarara nk'abahitsi kugira ngo tubandanye urugendo. Ndakwifurije kubandanya urugendo, reka gucika intege. Ibiteye ubwoba ntibizobura kuza, ariko iyi yahaye inkomezi Eliya, yarungikira umumarayika Eliya, nawe ushaka kurungikira umumarayika. Uno mugoroba urashaka kongerwa intege, nta handi bongerwa intege mu maraso ya Yesu Kristo, ku musaraba. Yesu Kristo yavuze ngo ibyo gucungura umwana w'umuntu birarangiye ya saa 9. nawe uno munsi kijagiye kwara kugira ngo jewe nawe twongerwe intege turi mu rugendo. Yesu ashaka kutwongera intege. N'aya majambo y'Imana, Imana yashyize ku mutima wayo sigiye kubarambira cyane. Yesu nashimwe cyane, Yesu nadufashe cyane kutwongera intege. Imana ibahezagire cyane. Mana turagushimiye, ugize neza, ugize neza. Iteka ni ryawe ibihe bitazoshira. Urakoze mu majambo yawe twumvise, amajambo yo kongerwa intege. Turakwinginze uno mugoroba umuntu wese yaje ngaho kongera intege. Reka mu rugendo hari ibica intege abantu, reka mu rugendo hari ibyo tunaniza, ariko turakeneye intege, turakeneye umukiza w'amazi, turakeneye umutima w'ubugingo kugira ngo tubandanye urugendo. Urakoze, wishimwe nawe, wishimwe n'icyubahiro mu izina ryawe ngira Yesu Kristo, amen. Heza ki umukozi wacu n'ejo Imana izimukomeze uko avuze ijambo rikomeye. Yego ngo benshi dushikane, benshi wamenye Imana yibwire n'ubu abantu bari kwamamuka Imana yakoze. Yego sindayisubiye, ariko muri ibyo yavuze ngo iyo niyo Mana nzokorera. Yesu aravuze ntabwo tuzongera kubabara, 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 ntabwo tuzongera kubabara. Mana yanteguriye ibyiza, Mana yanteguriye ibyiza. Ibyiza Yesu abahezagiye. Imana irakoze. Tugomba kubandanya no ku ijambo ry'Imana, ntiduhagarike. Duhagarike umushyitsi wacu Oscar ashishikare. Yesu abahezagiye. Icyubahiro yabambwije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro ko yemeye ko dusangira ijambo ryayo, kandi murabizi ko ijambo ryayo
y'umwuka kandi n'ubwenge. Amen. Ijambo ryayo y'umwuka kandi n'ubwenge. Yesu bisaba icuruzwa. Dusanga ijambo riri muri Daniyeli 11:32. Iryo jambo riravuga ngo abakora ibibi byo kurwanya isezerano azazimisha akabikoreza. Abakora ibibi byo kurwanya isezerano azazimisha akabikoreza. Ariko Imana yabo Amen. Kandi bisubiremo. Abakora ibibi byo kurwanya isezerano ry'Imana bazazimisha akabikoreza. Ariko abazi Imana yabo bazokomera. Amen. Yesu bisaba icuruzwa. Amen. Yesu bisaba icuruzwa. Amen. Ariko abazi Imana yabo ariko abazi Imana yabo abazi Imana yabo nyine yabo usanguza Imana ukwiki. Muri iyi si benshi basenga Imana nyinshi. Muri iyi si hari Imana nyinshi. Sinzi Imana sinzi ko wakurikiye Yesu Kristo kuko niwe Mana yacu. Mugabo abantu bamunzi nabazi Yesu Kristo nabamunzi bazokurikira Yesu bisaba icubahiro. Amen. Ariko abantu bazi Imana yabo nyine data sinzi Imana wakurikiye. Sinzi Imana wakurikiye n'ukuri. Nubwo abantu bazi Imana yabo bazokomera. Mu Gifaransa havuga ngo les têtes de l'alliance. Ni ko iryo jambo rivuga les têtes de l'alliance. Bazobazimisha akarimi keza les têtes de l'alliance. Bazobazimisha akarimi keza. Donc les têtes de l'alliance abantu baba mu isezerano nta mpamvu. Abantu bavuye mu isezerano n'ibyaha. Wamusezeraniye kuzomukurikira. Wamusezeraniye kuzokwamana nawe. Wamusezeraniye kuyobo. Ntamwakira yibuka amajambo muravyibuka. Benshi bavuze ngo ndakwakiriye kandi ndakwakiriye umukiza. Rero umwami wawe aracyari umwami wawe aracyari umukiza wawe. Abantu rero bava mu isezerano rero iryo sezerano wasezeranye waretete de l'alliance. Abantu bavuye mu isezerano ata mpamvu. Sinzi isezerano bavuye mu mene dada. Sinzi ko kiri Imana yawe. Sinzi ko ari Yesu Kristo kiri Imana yawe. Mene dada urashobora kuba abizi. Je ndashaka kuba ntabizi. Kuko icyo nokubari we n'ubizi. Nibuze Imana uri kurakurikira. Nibuze Imana yakurikiye ariyo. Abantu bavuye mu isezerano. Hari isezerano wasezerano Imana. Hari akaririmbo twaturirimba kera ndakibuka muri Katolika ngo konzo mukorera konzo musenga konazigera stamuhemukira naine. Yesu murasezerana. Yesu je murasezerana. Ndara muremeye. Rero murasezerana. Je muri bavuga ngo gusezerana mushitsi. Ahubwo ko ari ibintu mwasezeranye. Niyo mwanze ko Imana izogufatira ku byo wasezeranye wowe nyine. Reka ntizogufatira ku bintu. Wari ibyo wabwiye wasezerana, hari ibyo wivugiye. Muri mwemera utazomuhemukira. Yesu isaba icubahiro. Kore ndabava mu isezerano rero abantu barwanya ibyo kurwanya isezerano. Abantu rero bazazimisha akarimi keza. Hari abantu bariko bakira amasezerano atari. Hari abantu bariko bakira ibintu kubera baravuye mu isezerano.
wamwemereye kuzomukorera, wamwemereye kuzogendana nawe, wamwemereye yuko azokubera umwami. Uko mwene data byaboneka byose. Ndetse bivuga ngo gisuzwe kuko wize ntabyo numenya. Byose ubizigaye suzi ibyo urimo, suzi byose ntabyo uzi bya bindi byose. Ntuca mwisezerano. Bene data ubwo mu bya kabiri paragrafu ya kabiri ivuga ngo wareka abantu bazi Imana yabo, reka rero abantu bazi Imana yabo. Mubise abambere yavuze mu nzu wazimisha akarimi keza, ubuhora yabyivugiye wenyine mu nzu wazimisha akarimi keza. Hamugenda wumva ngo ujya gusenga ngo umwana wenda kwishimira, muramaze kubyumva ubwo ndi kumwe nawe mwana mugabo urazi ibyo udatomboye, urazi ibyo ugenderamo, urazi ku kazi, urazi ibya bindi basigaye imbere y'Imana ngo Mana ngo ndaje imbere yawe ndagusenga ndaguhimbaza ikakwirabira. Waramaze kuva mu isezerano mwene Mana, nibaza ko Imana ari toto cyo kugira ngo ndi kumwe nawe naho riri ijambo ry'Imana Yesu yabyivugiye ngo abantu bo mu isezerano ry'Imana bavuye mu isezerano nta mpamvu muzobazimisha akarimi keza. Wareka abantu bazi Imana yabo cyane ko nabasoma ijambo ry'Imana siko byanditse none bisigira byanditse. Wareka abantu bazi Imana yabo ngo abantu bazokomera bakora iby'ubwiza. Amen. Gasanzwe Imana wakwiki ugiye gukomera ukora iby'ubwiza bene data. Amen. Ugiye gukomera nuko umuntu azi Imana yiwe bene data. Bene data abantu bazi Imana yabo, abantu bazi Imana yabo. Bene data sinzi Imana nzirinde Imana namenye Yesu Kristo. Gasanzwe Imana wakwiki, gasanzwe Imana wakwiki. Ikibazo nuko benshi batazi niyo bakwiki. Benshi bazi Kristo wa wundi, ejo sinzi umutwe w'uturabira, bazi Kristo wa wundi atanga imikate, bazi Kristo wa wundi yagira ibitangaza. Muramuhu bazi Kristo wa wundi yakiza abagoye hahandi. Mugabo Yesu batazi ni wa wundi wo kumusaraba, wa wundi yakira kumusaraba. Ijambo tubwira ngo ijambo ry'umusaraba ngo ni iki kuba n'ubupfu kubahona ngo mugabo kubagira hano n'ubwingo. Bene data bene data benshi Yesu bazi Yesu wa wundi atanga imikate. Nacyo gituma Yesu yavuze ngo benshi baje kunda kubera imikate nabahaye ngo nabagabuye, ntibaje kumurondera kubera barukundo bakuru. Ijambo ry'Imana tubwira ngo kubwo urukundo Imana yakunze bari mwisi, numva ngo urukundo yadukunze bene data uno watuta umwana w'ikinege kugira ngo umuntu wese azomwizere ntazopfira ntazorora mu bintu budashimwa. Bene data sinzi Imana wakurikiye ntiyadupfira ku musaraba, imwe yatwungurira cya gihugu, imwe yakuraho y'amabariyeri. Bene data Imana wakurikiye kubwo abantu bazi Imana yabo gasanzwe Imana yabo ubwo muke bituze n'ukuri utuze gasanzwe Imana wakwirikiye. Ikimbabazi murabizi ko Imana zose zikora zirakora zose, izo Mana zose zirakora. Ubushobora afise Imana yabo barayambaza bakayigira, arafise Imana yitwa Drago arayihamagara, yayindi iri muri Apocalypse yayindi bapfa arayihamagara kandi igakora ibintu. Bahindura afise izindi Mana bazirakora nazo nyene, intama canke impene bakagira ntimba, murabizi baraseye kandi bazambaza zigakora. Muri cyagihe muzeye Yona yari mu bwato byagenze gute? Yari mu bwato bavuze umuntu wese yambaze Imana numva ko zakoze yani zakoze numva ko hari Imana sinzi Imana ubwize yani kuko rero data ngoba n'ukuri uyu munsi n'ukuri ubwe iyi reflexion wiyumviye imbere afurika Imana kuko Imana twaburikiye hari ibyo yanka, hari icyo wayisezeraniye, hari ibyo n'ukuri hari defense, hari isezerano wasezeranye. Nta kintu mubise tujya kuvuga naramwemereye kunzobana nawe, naramwemereye ko nzomukore, naramwemereye ko nzobana nawe, naramwemereye ko ambera umwana akambera umukiza.
ubwo benshi bene data barabipfuye nicyo twanga abantu bene abo bamaze kubivamo babaye abanyabwenge bakigira abanyabwenge imbere y'Imana akari keza iyo kubitakina Yesu icubahiro bene data Yesu bisaba icubahiro Imana wakurikiye ariyo mugabo Imana niko ndavuga umwe yamucungura ku musaraba umwe yamupfira abantu bayizi iyo Mana rero bo bazokomera abo bantu bo bazokomera niko ijambo ry'Imana abantu bazi Imana yabo ndabizi mugabo icyo nagomba ndababwira abantu bavuye mu isezerano abantu bariko bava mu isezerano nuko turavuga n'icyo murabizi aha ku isi dufise icyo bita residence novuga temporaire siko ijambo ry'Imana rivuga iwacu ni hehe iwacu ni icyo aha ku isi dufise icyo bita residence temporaire naho wa residence permanente Imana ni residence temporaire muranegeye uko bimeze kose utabyanka hari ikintu kizoba uteza kuranda konti kuko hari uwakuremye uwo nawe uzomushira raporo one day uzobitanga rero icyo azokubaza ubwa mbere azokubaza ibindi azokubaza ibyo mwatanguse ibyo mwasezeranye amasezerano mwagiye muragiranye niba wasezeraniye iki mbega wanyakira wavuga umwavuga mwambariye iki igihe twavugana wambariye iki niba dati iri jambo narisomye kumva ryambabaje ngo abantu bakora ibiti kwanyise n'Imana natangazwa n'ingena niko ndarangiza natangazwa n'ingena muramaze kubona nakarubona ndabaye gatoye nk'abantu bahendana muramaze kubona abantu bahendana umugabo agahenda umugore nawe agahenda umugabo cyangwa abantu bahendana kandi bose bakaza amara bene bagita amasuri diplomatique bagakongera bose atanga bamaze kubibona bagatwira atanga kumbe umugabo akagira ati nukuri sheri niwe nta wundi umugabo nawe niwe umugabo arabizi ibyo ari n'umugore arabizi ibyo ari umwe wese muri abo babiri wese arazi ibyo ari umugabo bashitse sheri ndawukunda umugabo umwe wese arazi ibyo ari muranegeye burya rero Imana nayo Imana si toto wihende murayikunda wihende ngo murayikorera kandi wibutse ibyo biriwe kandi wibutse bya bintu ubashize imbere y'Imana unande gushitanze uri gutazirana rega yivugiye ngo Yesu yavuze iyo yabyivugiye Yesu yabyivugiye muri Matthieu 7:22 yavuze ngo benshi bazombarira ngo twaravugishwa mu izina ryawe twakora ibitangaza byinshi tukagira nde umugozi ubabwira ngo mu maso nkora bizamwe yigeze ndabamenya naho mwakoze ibitangaza naho mwavuga izina ryanjye naho mwarivuga kuko mwagira nde abandi tujya kuvuga ngo mwabamwisezera nta mpamvu bene n'ukuri bene dati sinzi cyakuvanye mu isezerano n'ukuri sinzi cyakuvanye mu isezerano bebe abizi Imana mu Mana ko ariyo byose mu Mana ariyo byose bene dati nta kintu na kimwe Imana bene dati nta kintu na kimwe Imana itugukorera Imana ngo yotanga amahanga yose ku bwawe yo yatanga ku bwawe kuko umugororotsi ku bwa Vianney yatanga kubera igira iti ndabonye umusabye wanjye ndamubonye uyu mwese ikabaho kuko yabonye umusabye we Vianney Imana sinzi Imana wakurikiye wareka abantu bazi Imana yabo reka muto bazi Imana yabo rero abantu bazi Imana yabo bene data abo nibo ibonera hariya ikabagwanira nataco wavuze ikakugwanira kuko izi ko wiguririnda uri hahandi hatabona uri muri bya bindi habo abantu batinya izina ryayo batinya Imana ikabagwanira ikabavugira abantu ikabavugira
natana kimwe wavuze ikabagwanira yo niyo mana niko ndavuga bene data ngo abantu bazi imana yabo uyu munsi bene data sinzi imana sinzi ntabyonzi mfite mu kuzobitandukana niwe wizi mene yuko niwe wizi je ndashaka kubatana kimenzi mugabe cyo no kubariza nukuri ari abantu ngaha bafise n'amasezerano atari nayo abantu bagiye ku masezerano atari nayo nibaza ngo imana yarambariye naho mvuze ngo umuntu wazimisha akarimi kageze akarimi keza kuko wigize umuhinga wigize umunyabwenge imana bene data ntibafata ku ngufu yashize inzira zibiri imbere yawe y'urupfu y'ubugingo hitamo mwene data ubwo abantu bahisemo imana abantu bazi imana yabo bariko barakorera abantu bazokomeza bongera bakora ibikombe bene data abantu bazi imana yabo bene data ndabinginze umenye imana mwakorera umenye imana mwakurikiye icyo kintu kizoguhituza umutima kizoguhamara umutima mwene data niyo wamenye imana wakurikiye niyo myapari ya mana yayindi yamanuka ikuzimu ikaka imfunguzo satani ikamwugarana yindi yavuze ngo ndi kumwe nawe gushaka kumpera z'ibihe uzokoma ariko nzokurira nzokugwanirira unayigwanisha na kimwe cyacu kugwana kizogisha kugize niyo wamenye iyo mana mwene data nuko uzoruhuka umutima wawe nta kizoguca ivutu ibizovugwa byose uzoba amahoro ibizovugwa byose uzogira uti ubugombe bw'Imana burangwa kuko ikimana cyose cyo yokubwira kuri wewe ikimana cyose yotegura ubwira ubugombe bwawe buranguka gusa nta kintu abantu bari mu isezerano ryabo abari muri mu isezerano ry'Imana ikintu cyose Imana yokora ni ukubwira ishize umugambi wayo ku bw'ibwo bwawe amen uko ni kujya mu kimana rimeze nuko Imana niko Imana imeze bene cyane ndarangiye reka dusenge ubwo abantu bazi Imana yabo abantu bazi Imana yabo ngo bazokomera bakora ibikomeye mwene data ndaguhumurije uri ngaha ndaguhumurije uri muri iki kibanza nta makuru ivyo uri kuracamo nta makuru ivyo uri kuranyuramo kubera ubutumwa bwiza no kugororoka nta makuru yo gutotezwa ibindi byose uri kuracamo nta makuru mugabe cyo kubarira wowe uzi Imana yawe ukomere mwene data abazi Imana bazokomera kandi bakora ibikomeye reka dusenge data mu izina rya Yesu Kristo Mana ushobora byose Mana wava ijambo ryawe data riratubwiye ngo abantu bazi Imana yawe ngo abantu bazi Imana yawe ngo abantu bazokomera ngo bongere bakore ibikomeye bongere bakore iby'ubuhinzi Mwami Yesu Kristo turi imbere yawe Mana turi imbere yawe Mwami Yesu Kristo ni utuzi kandi ndadusobanukiye ndakwinginze Mana utahuza ubwoko bwawe Mana ndabizi neza ngo bakwizeye Mana ngo ntibazokwigira bakugwa n'isoni wakwizigiye ntazokwiga kugwa n'isoni n'umunsi n'umwe ndagusabye Mwami Yesu Kristo utugendere Mana kuri munsi Mana tumenye Imana twakoreye tumenye Imana dukorera Mana Mwami Yesu Kristo sinifuza Mwami Imana kuri wa munsi kuzuva mu ntiwigeze utumenya ngo ntiwigeze utumenya ibintu byose twarabikora ngo ntiwigeze utumenya kuko twaravuga izina rya Kristo ngo twaravuga ubushobozi ngo n'ibitangaza byinshi bigakoreka mugabo ukazotubwira ngo usigeze ndabamenye Mwami Imana ndakwinginze Mwami Yesu Kristo udutahuze utugenderere Mana ndakwinginze tahuza ubwoko bwawe tahuza abantu bawe Mwami Yesu Kristo tahuza ubwoko bwawe Yesu Kristo ndaguhamagaye uyu munsi turi imbere yawe nta kintu cyatuzanye ibuka ubwoko bwawe ibuka abantu Mana batahuze reka mwemwe yari ngo utahuza abantu mwemwe yari ngo wemeze umuntu icyaha ni byinshi twagendeyemo ni byinshi twivanzemo Mana mu by'ubugingo ndakwinginze Mwami Yesu Kristo udushoboze Mana kuko ngo abantu bazi Imana yawe bazokomera bongere bakora iby'ubuhinzi urakoze Mwami Imana urakoze kuri Imana ikomeye kandi urakoze kuri Imana y'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo nyazazi twese tubishima amen 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 benshi barakaza bikora tukavuga ngo abazi Imana yabo bazokomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari akandi kavuga abakumenye Imana barahiriwe abakumenye Imana barahiriwe rimwe yacavuga abo ntaco bazoba Yesu abahezagire
singiye gusubiramo ariko umuntu muzima je cyo nakuyemo umuntu muzima no munsi ashaka guhinduka siko none yego jewe mfite ubwoba ku muntu yamaze kurangiza canke yarogose kuri mwe muyere haleluya ariko umuntu yinjiye aje kurondera Imana agenda yibona mu izina rya Yesu none umuntu ntakizwa n'amaraso ya Yesu siyo yonyene amubohora umuntu ntakizwa n'umutima umenetse wikaye turi kumwe umuntu akizwa n'umutima umenetse umutima wicujije haleluya siko nayo ijambo ry'Imana ni inkota imeneranye ikamena ikabwira umuntu ati wakoze iki hanyuma akihana siko none abenshi bapfa nka Ahabu yaguye mu mukogote yararashwe haleluya yararashwe ngo acaguma mu mukogote avirirana ntiyavuga ngo bandashe ntiyabwira abasirikare bagenzi ngo yabandashe aviriraниramwo aguma apfa ntiyamenya ko hava arangitse amaherezo yararangije kubera iki ntiyivuje kwivuza n'ingaha mu izina rya Yesu aha hantu harera aha hantu umuntu arahabohokera akamara amazi Satani Yesu abahezagira rero umuntu akinjira mu ngoro y'Imana si mu ngoro y'umuntu ni mu ngoro y'Imana barahatabarirwa barahabohokera hari aho umuntu yiraba ati niby'ukuri ndi mubi ariko uba mwiza mu izina rya Yesu Yesu abahezagira uwihanya araharigwa akabohoka